page 376 et 377 ka Tafsir al Quran de Surah 26 et Surah 27. ma khuna na faale dun ci annum e mabbe ma kanu konko be lati yumatta'una be dakamito ma alakna min halkal min qadatin immorde sar illa la sunana odani ne mundiruna wajotobe dhikran roko wajo ma kunna me wonal zalimina tonyube wa ma tanazzalat bih jippintande alquran ash-shayatin shaytanuji de wa ma yanbaghi lam hana nadi wa ma yastati'una di wawata kadi innahum no kanje ani same gaay jenta gongol la ma'zuluna ko di hedadi ko di sakkadi fala tadu sajabi tare ma Allah yondo de alla ilahan akhara rewetedo go fatakuna sakolata daminal mu'addabina jiyado elettabe wa andir waji ashiratakal agrabina gorol ma burungol battade ngal waqfid jolti janaha gabitanji maadi limani tabaka wonande kala on jokkodo ma minal mu'minina immorde gomdime be fa in asaw kasibe yeddema fagulu be inni min bari en komi wodditido min mata amalone kon don gollude kon wa tawakkal holor alal azizi e o do teddo rahim yurmetere alladhi o yaraka sutido mo hina taqumu tumande immotoda wa taqallubaka e kawayli tagol ma fi sajidina kasujugol innahu Allahu wasami kanko nano wala limu kanko ni andudo hal unabbiukum tawsi on accemi humpita on ala man tanazzalu shayatin koy hore hombo shaytanuji din jippinta tanazzalu hidi jippina ala kulli affakin edo kala hewdo fenugol ati min rondido bakkatu yulquna sam'a tahi be jentuna noppidin faktaruhum ko buri hewde mabbe kadibuna ko fenobe wa shura wa ibe yimay be ama yattabim jokkay bel gawuna be si yimo be yimi ko be ben kadi jokkata alam tara yal annam no be fi kulli wadin e kala ayde yahimuna hibe human no yaha hibe human no yawta hibe wema yawta ko don firongon tigi yahimun hibe wema yaha wema yawta ayde ne wonam no kambe yaguluna be wala malata folon ko be huwata ila ladina sona ben amanu gomdimbe wa amilu salati be golle moƴƴi wa zakarullah be yanti inde la ne katiran moƴƴano kon tasaru be wallindiri min baadi ma zulimu baaw ko be to nyaako wa sayalamul ladina aray anda ben zalamu toñube ayyamun qalabin ko honde e waylitande yanqalibun ko be waylitoto waylitan suratul naml makiyatun bismillahir rahmanir rahim tasin tilka dun do ayatul quran ko ayaji alquran are denni wa kitabin ko deftere mo binin feñunde odan ko ne pewala bushra ko ne wela lil mu'minina onande gomdimbe ben alladina ben yuqimuna salata ni be julde mun den wa yutuna zakata be tazakka jawle mabbe on wa hum kambe bil akhirati la hum kambe yuqinuna ko be holibe innal ladina aduna ben la yu'minuna tawbe gumdina bil akhirati la haraw zayyana lahum min chudani be amalam golleli mabbe bondi din fahum kambe yamahuna ko be wemube ulaika alladina ko be won bellahum nawdan bi sul adabi ko buri bonde lette wa hum kambe fil akhirati kala harahum kam humul akhsaruna kambe perdo be wa innaka annon la tulaqal qur'ana ida longinande de alqur'anare min ladun immorde ka on Allah jo hakimin yenyudo alimin andudo do qala Musa antumana Musa ma kanu li ahlihi be ngure makkonde inni min anas mi hayni kanaran daygu saatikum aray mi addana minha immorde daygu gombe khabarin khabar aw atikum ma dulle mi addana bi shihabin julbe dabasin julbi la allakum gasanon tastaluna on iwloto falamma jaa ahatumande arno kayite ma kandaygu nudi onodda ansikoni buri ka wadama barki mam finnari kala wonbe kander daygu do waman hawlaha e wonbe takko daygu go subhanallahi la bal wadani Allah rabbil alamin jeede windere ya Musa innahu kana Allah komi woni Allah al aziz teddudo al hakim nyenyudo walge bogo asaka to gordo mandu o bugi falamma raaha tumando yunonu tahtazzu hindu memmino hindu waylito kannaha sikkayndu jannun ko ndi boddi wallahu huccite mudubiran ko dogodo wala mi akke buri hay o yejjitaake Allah dal kadi ya Musa la takhaf wa tahul inni ku min la yakhafu ladayya hulataka ando al mursaluna nela bende illa man zalama sawnara kon toñudo summa badala refti o wattiti husnan moƴƴere baada su in bawa bone on fayni min don haray on sey gafurun ko mi yaputo don tigira him yurmetedo wa adkhilna yadaka jungo ma ngon fi jaybika ka jivama ma kaleno kima takhruju ngo yalta bayda ko ngorane o min ghairi suin ko alda e bone o wadi dum hatimi mande jene Allah dal feti si ayatin e der di mande jene do yadata mo ila firana faade ka firana qawmi yimbe makko be innam sabu kambe kanu be latike qawman ko be yimbe fasikina yaltube doftare falamma ja'atum tumande arnobe ayatuna ayaji amen de mo bosiratan e gite